esihambayo namhlanje out of 6 kwama-VDs sengeyesine le. Shothi sesisalelwe ngama-VD amabili uma sisuka la ukuthi kumele ukuthi siwahambe. So-ke i-purpose yokuhamba kwethu lama-VD, 1, sifuna ukuthi nje sibe nokwazana nje nama-comrade. Siwabona ama-comrade sazaneni, siwabona futhi ama-comrade ayi-MK ukuthi nanka ama-comrade ayi-MK, nanka ama-comrade akwaDinabani VD esingasebenzela phezu kwawo going forward ukubuka ukuthi kuhamba kanjani. 2, i-purpose uku-recruiter, ugcwalisa i-membership. Ekugcineni kubonakala ukuthi ama-comrade esinawo onke ayangena kwi-membership ye-MK, ayaziwa ukuthi asangama-members e-MK. 3, ukucheck-a iy'nkinga ezingaba khona kuma-VDs, because uma ufika ku-VD, i-VD ne-VD iy'nkinga zakhona ayifani ma-comrade. Kwenye i-VD uzofika uthole kunenkinga engafani neyakwenye i-VD. So-ke ithuba lokuthi ama-comrade makukhona iy'nkinga ey'khona kwi-VD yakwaDinabani ayiraise siyithole bese siyakwazi ukuqhubeka sibone ukuthi siyisebenza kanjani. Inhloso ukuthi makuvelile into eyinkinga singahlali nayo sithule nje, unobhalo ayibhala phansi ayilungise bese emva kwaloko sihlala phansi siyilungisa leyo problem ekhona kuleyo VD. Amandla nokuqinisa kumzabalazo ma-comrade. Sifuna ukuthi umzabalazo uqine kwi-VD yakwaDinabani. Siwabona ama-comrade aqhubeka